business. Rega nuko mane wari mbanasubira ari kwigira ariko ndagukunda ni izina ry'Imana. Ndi kuri business nimo ndari abakoze ikintu bari gukora. Ndabona tari satani imwe mbi. Kuri hotel se. Rero navuye ngingoko. What? Imana mwakabye. Babi wepa. Sheri. Igoro frarizi. Mwumva imwe zamu. Mwemye narangije kwaguka. Ariko yashaka ko tuzakoresha ubukwe. Umwe wo kurwego rwo hejuru. Hanyuma kuri ejo nariho bahazana iki? Ahantu ndi. Ndi kuri ya hoteli imwe kandi nagutembeje bwa mbere. Nimo ndanywa biere n'inkoko. Yampanga. Nimo ndarya n'inkoko. Kwangiza kuza kunsura. Eko. Ndara mu cyumba cya hoteli ndi ubumwe. Wanze kuza kunsura. Ariko shuri nawe ibyo bintu wabigira ntabwo ari byiza. Babi wepa. Angize unsubire. Niyituriye mu kajaride ahantu mu dupasiparama. Nimo ndiga udufoto. Nimo rwose ameze neza nta kibazo na kimwe mfite. Business yaragutse urumva. Narongeye ngura izindi sikani 3. Cyangwa abandi bakozi barimo barajya kugura ibicuruzwa muri Dubai. Njyewe ndabishizemo umwenjeniyeri bikontora njyewe ntabyo nyishoboye. Rega man kwera amafaranga menshi. Sigaye nzobaro. Nashyizemo umukozi. Ariko nari umara mu minsi iri imbere niwe uzambera umwenjeniyeri. Niwe uzaza umwontorera imitungo. Baby wose Turashize. Ndabona tari satani imwe mbi. Babi wepa. Urukundo mukunda nsiganjishishwa. Sigaye ukaniwe. Umur. Sisha. Waji toto kabikoni. Kuvaja. Imwana yose n'utuyisa. Imwana yose se ni yawe. Bijumba byose reka. Kakara yatetse byose bimaze wenyine. Wanze mvugane n'uyu mukozi. Oya. Imodoka yamufiriho mu nzira ariko manze mvugane. Imodoka. Bijumba. Ntabwo ibyo bintu biba. Reka mubwire. Uretse gato nubwo tuva kumbura imwe. Turashize. Ndabona tari satani imwe mbi. Meze safuriya hano. Mbaze kabiri gatatu. Meze safuriya hano. Meze safuriya hano bro. Babi wepa. Jesus is Lord. Run.